Тукай белән Зәйтүнә мәхәббәте алда чыгачак авторларыбызны да рухландырган. Алар Габдулла Кариев исемендәге татар яшь тамашачылар, театр артистлары, режиссерлары һәм әсәрне язучылар. Сезгә Габдулла Кариев исемендәге татар дәүләт яшь тамашачылар театрында барган Зәйтүнәкәй спектакленнән өзек тәкъдим итәбез. Әсәр авторы Габит Батулла, спектакльне музыканы Илмир Галимова иҗат итте, режиссеры Кариев театрының баш режиссеры, Россиянең атказанган артисты Ринат Аюпов рольләрдә. Зәйтүнә ролендә Татарстан Республикасының атказанган артисты Алсу Фәйзуллина, Фатима ролендә Татарстан Республикасының атказанган артисты Гөлназ Галимуллина булачак. Рәхим итеп тыңлаңыз. Zeytünekey. Parayı geçti. Paralı Zeytünekey. Vafa Bahtiyarı. Şep yigit paralı. Mehabet boyulu, gırur, belemli. Geciknin baş muhabiri. İyilenmegen. Vafa Bahtiyar ışından da hilafsız kişi ama yok. Yarar. Dek. O. Kadir Bekir. Paralı sülük gibi. Nindi kara şeş, kara mıyık. Kızlarının tüngü yıkısını alatırgan şiberlik. Kadir Bekir mehabet irgidip ama onun söylemleri kubdiler. Barı kızga da jite. Yok indi yok ahiretten yok. O. Alaysa Sa'id Ramiyev. Dulkın şeş paralı. Kızlarının tüngü yıkısını alatırgan şiberlik. Ye? Rəmigə köyge çıqqan xatın qızında yuxusuz tünləri başlanacaq. Şundi məhabət ir-yigit bir xatının qına saxlab yatmaz bit ahiretim. Yok indi yok. Yarar anladım. Olaysa bir Tukay efendi kalaydı, şulay mı? Heye? Heye? Tukay! Tukayını başqalar bilen bir rədddən qoyub bulamın ahiretim. Men bir tane düşlerinde görəm. Men ansız yaşayda suluyda almayım. Men onun oldunda tizlenip, men bitsizini yaratam. Men bitsizini süyem. Hiç geri kalkmağız benim süyüm ne diye etir verisam. Ana, galefe kişilerinde kuren düşlerim de şunu raslı. Fatima, men bit onu süyem. Zeytünekey, süyü ul bir xater his. Süyü ul yandırada, hidrede, süyüden küllerine kolaşı. Emin yanarga da, kül bularga da ezir. Şulay mı? Yarar. Tukay'nın bir kuzun şağır diler. Tukay'nın bu bir kuzu selamet. Onun gitmez ağırımı var Zeytüne. Kişi sözü, ışanmayım. Kişi sözü tügel, uzun kurdum. Eptikten uşlap daru ola. Uşlap daru işken kişi birinin geçrakta da selamet bula almayın. Cemiyet! Tukay gibi ılık şairine davasız kaldırmazlar inşallah. Indi cemiyet Zeytüne. Akılıma ki. Sen tam üzerine bir yaş, selamet yigitne. Tukay senden ciddi yaşka alıraq Zeytüne. Yok. Tukay efendiga men kerak. Faqat men kerak Zeytüne. Dinla. Burun zamanlarda, evvel dövrlerde yaşayan bir güzel kız. Yaşı tulup jitüne qaramasdan kız kuyuga çıkmagan. Yoqşılarda kelgen, zotlu yigitlerde qıdalagan. Lakin güzelkay birisin de yaratmagan. Bu aralaysa, özün izlep top süygenini diyen otası. Kız çıkıp gitkendi yirak illerge. Lakin canı tartkan kişini tabalmagan. Bir vakit
Сукыр картны җитәкләп баручы бер фәкыйрь егетне очраткан. Һәм шул егеткә, сукыр әтисен ташламаган егеткә кыз үлеп гашыйк булган. Аңладыңмы, Фатыйма? Аңладыңмы? Аңладым, Зәйтүнә. Мин синең болай шашып сөюеңә бик сөенәм. Ләкин шул ук вакытта миндә шөбһә. Кая илтәр сине бу мәхәббәтең, Зәйтүнә? Зәйтүнә. Кая? Teatri artistlari bo'ldi sizning qarshingizda Zaytuna aka spektaklidan izik taqdim etdilar. Alsu Fayzullina ham Gulnaz G'alimollina. Umuman To'qay